Waki wa barabara iria nene mwena wa Gicugu iria ikoretwo ikinanio ta mucibi wa Gicugu urakoretwo urugamite kumana na wagi wa mbeca, undu uria uracungagiriria arimi gutangika. No riu mũmbunge wa Gicugu Githinji Gicimu augite waki wa barabara ino ni ugukorwo gicokereria na muingi utige gutangika. Na guku Karumandi niku gukoragwo ukigunika na barabara muno tondu iria nyingi tuikanirie guku ithiete ogu ya Kimunye na nginya guthii ogu ya Ngariama, kwoguo wondi ciothe guti kundu barabara yote gukorwo ikivutia. Gicimu augite hindi ya icera ria President William Ruto kaunti-ini ya Kirinyaga nieranire kurikira gwa barabara iria ciothe ikwamite mwena wa Gicugu. Yobete Gicugu ta mucibi nikio ndamitire mucibi wa Gicugu na niturakikishirwo ni president nitirathiete nginya ndia riria arari kuria kubingura barabara ivo na aratwakikishira ati next time ne gukorwo agiuka Gicugu bara mbeci kuonekera nigetha aturuguririe mucibi bara wakinyire. Barabara ino igukorwo ikinyitithania matura ma PIA Biriki, Mutugu na Karumandi, undu uria ugukorwo ari uguni munene kuri muingi wa matura maya aria aingi ao ni arimi. Na tugietagirira rami uke nindirang'ang'ana muno nigetha barabara iria ciothe cie rungu rwa national government na kera ikorwo igikirwa maram andu mabote kumira matigakuame nigetha rami riria igoka ni kama kauma ndakanire ukaimana. Handu-ini ya Kameme TV kuma Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kiarie.